Sadržaj molitve. Jedna od preporučenih struktura za molitvu uključuje sljedeće korake. Obožavanje. Počnite molitvu slaveći Boga za njegovu dobrotu, moć i ljubav. Na primjer, Bože, ti si svet i dostojan svake hvale, tvoja ljubav je neizmjerna. Ispovedanje. Priznajte svoje grehe i slabosti tražeći Božji oproštaj. Na primjer, oprosti mi, Gospode, što sam bio nestrpljiv prema drugima i što sam zaboravio da ti verujem. Ako priznamo grehe svoje, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravde. Jovanova 1.9. Zahvaljivanje. Zahvalite Bogu za sve što čini u vašem životu, čak i za teškoće koje vas uče i oblikuju. Zahtevi. Tek na kraju iznesite svoje potrebe i molbe, ali s poniznošću i poverenjem da Bog zna šta je najbolje. A kada se molite, ne ponavljajte jedno te isto, kao što to neznabošci čine. Oni misle da će zbog mnoštva reči biti uslišeni. Matej 6.7. Završetak molitve. Zahvalite Bogu za njegovu prisutnost i poverite svoj dan ili situaciju u njegove ruke. Možete završiti molitvu rečima poput neka se tvoja volja ispuni, a ne moja, Gospode. 4. Važnost iskrene želje za povezanošću s Bogom.